Ya mo akọ be ne so do Badwam TV Badwam health tips eso na wo twi ye di nkomo afa prostate emema pe na wo prostate nti ne de emema no so pa na e bai na wo twi ye ma no tie ne aka kire ye kunu no ye nua mema no ye papa no ne ye ma mema ye tie ne aka kire wo tie nyina ye tie ye ne Dr. Duboaten Endpoint Homeopathic Clinic ko fire bai won ada romanso na ye nya kwan juada de kosi fie da bia no enim de 40 say ye ne wo mudi nkomo e wa pomuden enkomo nti ene Endpoint enye adwuma why we need special doctor bia family doctor bia for Dr. Duboaten obejo so any day anytime this are not jodi wa manada kakra dog ya mo akwa ba ne na ase enti no abo prostate no ho tofa ya be beneti me eche prostate no ya de etimba prostate no no adolson but me categorize under 4 headings. First of all, no, your medical your yadia itimba honi bi your freebie prostatitis. Your freebie prostate enlargement. Your freebie prostate cancer. And your freebie prostate abscess. Cancer yet more. But me chechiri mu. Your cancer prostatitis ya. And no be me bia bitmenya prostatitis. So ya akwala. So ye mebunu. Se wo ye panyin akokora obi abetmanya prostatitis ni bi de prostatitis ni by infections. Okay. Ti bema bi ekonya enam yarewa se ye gonorrhea se ye syphilis se ye chlamydia se ye bilharzia nsuo mu yarewa ana bema bi akọ washroom na akọ infection bi se moawa no kọ ana se ye non sexual akora no a moawa no kọ bema na yi ni mu a na kọ prostate ni mu a ema prostate no inflamed. It medically because bia e tight otitis bia no a titis that is inflammation na aide abam. It is a prostate no I inflame I just said the ensuo esohie egu ho na bom popo no aye you know sana eye. Okay. So enti eno no aye ade ba ko a ewo ho. Eno de be ma bia obi betimi aye. Okay. Ene obi e be kan say prostate abscess. Abscess and say and no card ensuo she can between a more example like that. And I say obi a ija no na bobo ncheche no and because abscess and I say ensuo and I say no eba mreku a obi wo prostate yade obi anya signs of prostate na wote ye no na koto aduro bi anom na aduro no entimentu ase no na ama yade no abobo ncheche ewo enti no e yade ba ko any obi ya because prostate enlargement. Prostate na me kan ye no me say it is a walnut in shape. It is a donut. Obi o na prostate no na ne de no aye kese as in the normal size. Na prostate ni ye kese a obi be ka say me prostate aye kese a man wo hoye. Prostate no eye kese a eye kese eba the inner walls. Me kire mu enra no. Me kire say prostate no e wo urethra no ho. Ekwan a droben no a bema ojonso ne famu ekwan a da bema ni ma jonso famu na ehwo na prostate ne wo eji se yekese a na che se eyekese ba inside na eka odroben no eka na twom. Okay. Na eka na twom ni nti na asase se emansunsuanso aba ojonso ni na emma se de ojonso anke batoten no na emma ne sa abiem enti prostate ni enlargement no a enke ye enlargement na ye ehom no a kenya haw na we no ye enlargement no enlarge ba within na eka odroben no etwo eno no ene beka se prostate enlargement na se ne kese no aye kese asen the normal size so ho eno no ho ene ye kase bi prostate cancer na just cells of the prostate no multiply at uncontrollable rate essay surrounding organs and surrounding tissues. Na essay moja na essay bone in yebeka say prostate no kokram abam iti kokram ba de mu a prostate na kokram abam eso so no other organs no will be affected. Urethra will be affected, or bladder will be affected, kidney will be affected. Itimba wa heart, itimba wa blood, inti obi anya cancer de ehu ka say itimi affect wo moja no itimi affect bone. Inti weighing any the types of prostate problems here. Number no is 0244. Question be me just a question be wadwim busame ni eni nkomo 0244 86 70 68 0244
867068. That I say Dr. Duboaten, endpoint homeopathic clinic. Now watching koma ye dear no prostate. Mr. Meman yen tie ni ye. Na ehadwen. Ochna sem kwa hoden ewa ebesehia.